Na casa, Galicia Centro, Lugo Centro, dueto, atención que esta noite xa vamos ter moitos datos de despedida para a vindeira semana. Vamos alá, Lugo Centro, Galicia Centro. Es que un segredo acorde foi no rei David e ata o Señor. A música ti nunca te importó. Cuesta el amor, subiu, baixou, probou cambiarme no maior. E o rei foi compoñendo un aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Amor, eu xa estive aquí, o chan pisei os muros, vi que solitaria estaba antes en ti. Ti coa bandera queres vir, amar non é triunfar por fin, con épico estupar deste aleluya. Aleluya, 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 Se Deus existe non o sei, mas deste amor vou aprender leccións para saber o que non é. Non o rumor do anoitecer, non unha luz que viu alguén, con épico estupar deste aleluya. Aleluya, 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 Lugo Centro e Galicia Centro, Flor Becerra, o mellorito Rocío e Flor Becerra. Bueno, non vos movades. Mira máis con esa escenografía que temos aquí. Vamos alá. Bueno, cambiamos en ton, por tanto, empezamos por Boris ahora, empezamos por Nuria. Yo, Nuria. Nuria, es mejor que empecemos por ti. Sí, Yo pienso que estamos acostumbrados a ello. A divinidade acaba de falar e dicir Nuria. Sí, Nuria. Bueno, Nuria, vamos a empezar con Flor primeiro. Veña, Que ben, ¿no? acaban de decidirlo. Claro, claro, cambiamos de sitio, pero que empecé eu de primeiro. Podía empezar Andrade. Veña. A primeira foi Flor. Boas noites, Flor. Boas noites, Nuria. Bueno, Flor, cantas moi ben, tes unha voz moi bonita, xa cho dixen en moitas ocasións. Xira moi ben a voz, hai liña no canto, hai frase, camiña. Fais moitos matices de un piano, un mezzoforte, un forte. Pero hai algunha cousiña, vale? Que é simplemente para que corrixas. Bueno, esta canción quedabache un pouco grave, pode ser? Lúa de mel? Sí. Non. No. Bueno, pois entón, cando vayas o grave non os cargues. Non os cantes tanto de peito. Vale. Podemos cantar os sons para que a xente entenda colocados máis arriba ou cantalos de peito.
Normalmente, cando utilizamos o rexistro de peito é cando cantamos algo como máis dramático. Entón, había moita diferencia cando estabas cantando arriba, que sonaba moi bonito, e de repente ibas ao grave e metías aí un... Entón, non abuses con esas cousas, vale? E despois, cando fixeche o final, lúa de mel, ¿sí? Cuidado con abrir o sonido na E, vale? Mantén o son pechado, igual que estabas cantando a outra sílaba. E no dúo, cuidado que a afinación en algunha ocasión foísenos, vale? Es que la petaca estaba como apagada, no me escuché ni lúa de mel. No. Non fagas eso. Non ha sido la petaca. No. Pero non fagas eso. No. Que non fai falta, non fagas eso. Non poñes disculpas. Non fagas. A petaca é unha cousa que levamos aquí. Claro. Que ás veces falla, e bueno, se falla, pois... Non pasa nada. Fallou. Sí, en las dos canciones. Sí. Tú te quitaste, yo vi que te quitaste el Non te escoitaba. retorno. Non digas nada. Es como si estuviese apagada. Non te escoitaba. Nada, Bueno, por eso me lo quité, porque Pero digo, sí que no. se puede decir, No, porque yo, no, de verdad, discrepo un poquito contigo. Eu creo que vou a romper unha lanza en favor de Andrade porque creo que o que quere dicir é que non fai falta que o diga porque non fai falta que se desculpe porque creo que a actuación foi magnífica. Ahí está mi Pode ser, que Aitana, sea muy eso que bien. quero dicir. Andrade Eu creo que sí, porque despois. dixo non fai falla. Entón eu creo que vou entendendo un pouco a Andrade. Ela manifestou unha A ver, o que canta ben con sin petaca, Pero o mal tamén sin petaca. É dicir, outra cousa é que a veces si non funciona ben... Galloso, eu cando este me doi a cabeza tamén podo No, decir que digo- dou un 6 porque me doi a cabeza. Perdón, Andrade, quero dicir que é unha cuestión de tipo técnico que che pode Pero incomodar ti, Andrade, eres a hora de profesional. actuar. Bueno, cuidado, mi madre. Bueno, veña, Non prendas fogo, Ten cuidado, Creo te- que me te faltou poñes prender nervioso. lume. Nuria, Noria de la Nada. votación. Puntuación para Flor. Flor, non pasa nada. O sea, eu penso igual que Boris. Se o dis é porque de forma natural e non pasa absolutamente nada. claro. E se non o dis, pois como no caso que di Andrade de que se lle doe a cabeza non sei que, é porque ele é un profesional e sabe o que ten que facer. Non pasa nada. Bueno, pasa nada. puntúa Nuria a Flor Becerra, a que lle pedimos disculpas porque si hai un erro aí técnico e che molesta, obviamente, claro, é culpa nosa. Pero bueno, está ben cos aibades, Qué guay. Bueno, Flor informou. Depois cada un que tome como queira. Boris, toca a Voy yo ti. ahora. Flor, te voy a decir una cosa y también a tu compañera. Yo creo que hoy nos habéis dado una de las actuaciones más importantes y también más difíciles de valorar y nos ha llevado, yo creo que el concurso a un momento súper alto y súper especial. Las dos. Muchísimas gracias. ¿Te parece bien eso? ¿Estás de acuerdo? Incluso Estás afónico. estoy muy afónico. Clara, traedle un Estoy muy vaso de agua. afónico. No podemos traer un vaso de agua para no te Boris. preocupes, pero es que se va a ir el Que tiempo sí. y no lo voy a poder terminar de decir. No, pero tú bebe un poquinho porque después tens que falar outra vez. Pero, ¿Estás ahí o aguantas? Sí, vale, sí. ahora hay que aguantar. Ahora yo soy la petaca. Ahora yo soy la petaca que falla y tengo Pues que la hablar todo lo petaca. bien La que pueda. petaca, la Pero que no Nuria, vea tu todo, voz, todo, que no vea tu Nuria voz, petaca. Boris. Pero Andrade, por favor, cálmate un poco. De verdad, llevas 2 semanas muy loquito, mi amor. Algo te tiene que estar pasando. Cálmate un poquito. Y vamos a dejar todo, vamos a empezar todo un poco bien. Pero bueno, te quiero decir una cosa. El dúo que habéis hecho ha tenido un momento un poquito surrealista porque estamos acostumbrados a esta canción a vivirla un poco más rollo salmo. Y vosotras lo habéis hecho como una especie como de after party de una fiesta muy divertida. Eso también hay que decirlo. Me ha encantado que te rebelaras contra la petaca, te quitaras el retorno y cantaras igual de bien como cantas. Y eso me encanta de ti y me ha encantado de la actuación de hoy y de tu unipersonal. Pero por eso yo creo que antes de que se me vaya la voz, quiero darte un regalo porque nos has dado un gran regalo esta noche. a Pode que nosotros. veño de un 10, o Dejamos primeiro da para Flor noite. Becerra polo momento. A falta de Manuel de Andrade, de vostedes, dos compañeros, a ver qué pasa. Atención que esta noite, unha noite sea decisiva. Manuel de Andrade, A por ver, favor. Manuel. Arriba, arriba, arriba. No, Boris, estou decepcionado contigo, a verdad. Ya, no me extraña. No, estou decepcionado contigo.
este apoio condicional que acabas de facer non o esperaba de ti, pero bueno, si as cousas son así, isto é televisión, te sabes moitísimo de televisión, saberás o que estás facendo, pero non o esperaba de ti. Teño moita admiración por ti, por toda a tua carreira, pero perdona que non entendín nada, vale? Pero yo sí lo que está cantando. No. Dis que levo 2 semanas con quen? Contigo? No, en general. Contigo, bueno, no. un poco con Nuria. No, y ahora contigo, no fagas de abogado de Nuria, que Nuria, polo visto, deféndese bastante ben. Pero non te solidarices con ela, no. Hombre, ¿por qué no? Boris, no. Es mi compañera. No, eu tamén son compañeiro teu. Pero tampoco A mí me tes estoy contigo. que buscar momentos en televisión. Tes que buscar momentos en televisión. Tes que buscar momentos en televisión en donde eu me metera contigo. Manuel. Non pasa nada, Gallo. Manuel, centrémonos nos recanteiros. Claro, exacto. Pero non me pidas a min que me comporte dun xeito que os demais non se comportan. As cuestións, por favor. No. Entre xurado. No, este xogo non. Este xogo non me gusta. Non me gusta. Eu respeto a todo mundo, non insulto directamente, podo ser sarcástico. Alguén, ao mellor, non ten sentido de humor, que é un síntoma tamén de inteligencia, ter sentido de humor. Claro. Entender a retranca galega moito máis. Que hai xente que parece que non é galego aquí. Sabes? Que non entende a retranca. É o que ten a pel moi fina, ou que pensa que está dando clases e está acostumbrada a mandar e teñen que estar todo o mundo sometidos a eles. Bueno. No. Que no, Manuel, que non vamos... No. Que estamos fora dese camiño, Manuel. No. Estás echeindo Manuel, que no. Eu non me dediquei á política ni son estratega de Que non ningún é por aí, Manuel, que non é por aí. Bueno, vale, Gallo. Eu creo que as normas son para todos igual. A min este xeito, se separamos, é para separar. A opinión de Flor, sabes? E a puntuación para Flor. Eu non estou entrando a debates que non teñen sentido. Claro, veña, acabou. Vale. Acabou ese conto. Flor, eu espero que pares igual aos demais cando non nos estén facendo ben ou cando ao director non lle guste. Flor, está ben. Si te sentiches incómoda, pois estaba ben de dicilo. Interpretoume moi ben Aitana, debe ser galega tamén, como a min. Porque, claro, porque eu decía que non era necesario, que non che facía falta. No, para meu gusto non che facía falta. Está ben que o digas, porque se o fixeches así sin escoitarte para nada, sin ter monitor aí de todo tal, pois imagínate se te escoitaras. Pero é que... Me permites, Boris, permites? Mira, isto é un 10. Tú, imagínate o que che facía falta decir eso, porque che deu un 10. E deucho por como cantaches, non por ninguna disculpa. Non che facía falta nada, porque este 10 está moi ben dado por como cantaches. Solo vou a facer 2 pequenos matices. Hai cantantes, vale? Para meu gusto, eu sempre falo desde o meu punto de vista, que non é cuestionable de ninguna maneira, porque é o meu. Para iso despois xa están outros que dan o seu. Hai cantantes e despois hai artistas. Para ser artista hai que reunir algo máis que cantar. Hai que facer moitas cousas en riba dun escenario que espera o público que se fagan. Non só cantar, porque aquí estamos vendo televisión. E que pasa? Tú podes coitar un cantante e disfrutalo pola radio, pero no momento que hai televisión, un cantante ten que facer algo en riba dun escenario e convirtes en algo máis grande que un artista. E tú eres un artista. Vale? Despois, hai algo que a mí non me gusta moito. Non sei, porque a maioría das veces se utiliza mal, que é un vibrato. Tú fixeches vibrato en todas as últimas notas, en casi todas, no 90%. Que pasa? Que a maioría da xente non fai o vibrato ben, e tú tes un vibrato natural moi bonito. Incluso un defecto en ti parece unha virtude, vale? E non hai nada máis que decir. Puntos. Puntos de Andrade para Flor Becerra. Os meus puntos son os seguintes. Outro 10. 29 puntos. Rozando a perfección. Rozando a perfección. Bueno, damos a volta aos taboleiros e agora escoitamos... Estamos nas 12:20 por aí. Non facía falta. Nuria, empezamos a Rocío. Vamos un pouco mal de tempo, sí.
Simplemente facer unha puntuación. O vibrato non é ningún defecto cando se fai ben, e cando é natural. O vibrato é un defecto cando se fai de forma caprina. Veña, vamos coa Insoportable. opinión e valoración e puntos para Rocío, por favor. Insoportable. Sí, nada, a ver, vos intentade respetar tamén as opinións de cada un do membro do xurado. Claro, non, pois. pero... Pero non pasa nada, é dicir, que está moi ben que nos rebatamos, eh? Claro, claro. A mí sempre me Pero rebate él, entón. sin falta de un día que lle respeto rebato eu, ni educación. Sí, non caigades, por favor, que xa houve violencia esta noite, non queremos que... Pero, por favor, Nuria, vamos mal de tempo, disculpa, pero me parecía que era importante. Rocío, vamos alá. Veña, Breve Rocío, comentario boas noites. Boas noites. Hoxe tocoute unha canción bastante complicada de cantar. Empeza nunha nota moi grave, quedabache grave a canción, e despois tes que subir xa de repente a unha distancia bastante grande, eso non é fácil de cantar. Segues pecando de darlle moito carácter ás cancións. Eso implica que a afinación a veces falle, outras veces o son de repente ábrese moito. Entón, bueno, sempre nas outras fases pasouche o mesmo e hoxe foi un poquinho máis do mesmo tamén. O final, ben resolto, atacando o agudo con ganas, o sea que moi ben. Puntos para Rocío. No dúo, Atención. foichese a afinación un montón, pero moitísimo. Entón, eu iba por unha nota, pero teño que baixala porque a afinación estaba moi baixa. Bueno, a ver, 6 puntos para Rocío. Boris Izaguirre. Meditando nestes momentos a nota de Rocío. Es complicado un poco este momento, la verdad que ya lo había dicho yo, es una de las noches más interesantes y más retadoras del concurso en lo que va, y yo sí creo que yo voy a ponerte un poco más de nota porque no quiero que te vayas hoy, que ha sido una noche donde nos habéis regalado tanto talento, que te vayas sintiéndote mal. Pero sí me gustaría decirte una cosa, porque ya te lo dije la primera vez, que al parecer no parecías tener toda esa seguridad que mereces tener y que seguro que tienes por dentro, porque eres muy guapa, con un rostro muy increíble y que yo creo que tienes mucho el cariño del público, lo tienes ganado, muy ganado, ¿sabes? Y cada vez que te sientas un poco así mal y un poco vacía, piensa que realmente el público está pendiente de ti, ¿entiendes? Puntos de Boris para Rocío a falta de Manuel de Andrade. A ver, 6 puntos de Nuria y Boris. Por eso yo, si me permites, voy a hacer 2 puntos más que Nuria. 14. Andrade, tócache. Sí. Bueno, vamos fatal se non digo nada, eh. Vamos moi largos, xa. Sí, vamos Vale. fatal. 10 minutos por riba do... Bueno, non, acabo, son moi breve. Rocío, a ver, eu que practico moitísimo empatía, vinte nerviosísima, e que era fixarme no micro, estaba che facendo así todo o tempo, vale? Estábalo pasando moi mal. É unha pena que che venza ese medo escénico, non? Porque tes moitísimo que ofrecer, moitísimo, tes unha voz super bonita, tes unha posta en escena increíble, que ofreces moito. Isto é un concurso, e que doime moitísimo ter que ser duro. Non o vou a ser, porque nada máis pensar en un momento que estiveches pasando antes, non quero que ahora o pases mal tampouco, non? Traballa moito, sobre todo incluso emocionalmente, para vencer eso que che está limitando. Porque, fíxate, tuveches moitos desafines por culpa deso, dos nervios. Sin embargo, ao final, que fixeches unha nota larga moi bonita, estaba totalmente afinada, que era complicado tamén, rematar ben é moi importante. Despois, durante toda a canción, xa che digo, a min é que me encantaches. Eu penso un pouco como Boris. Puntos. Puntos E vou a para tratar, Rocío. vou a tratar de que este 8 te anime. 24, ¿no? Sí, son 24. Bueno, a ver, porque... A ver, faltan os de vostedes. 22. A 22.
Non sei o que digo estas horas. 16, É que temos que ainda dar unha explicación ao final do programa. Un papel. Se nos marcha das más, sí, se nos violenta. Non me gusta nada o ambiente de violencia e que esta noite houbo. A mí tampouco, A mí tampouco, non. No, a mí tampouco. A ver, En absoluto. onde estaba? Pois que acabamos de ver as votacións Público do da casa, xurado e público queda da casa. Atención. Vamos a la Casa de 29-22. 27% de 73. Bueno, pues 3,7. hai diferencia aí, Mira, casi 32 e 29. Bueno, 32 para Galicia, Centro Flor, Salvaron. e 29 para Rocío. Salvaron. Fíjate ti, na casa deron ya volto que decidistes vos, E ahora Vamos cos falta un compañeiros. punto. Veña. Mans arriba para que o voto vaya por a vosa compañeira Flor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para Flor, baixamos. Mans arriba para compi Rocío. 1, 2, Vale, 3. Por lo está tanto, claro. Flor. o punto vai para Flor. Vai para Flor e atención como queda esta noite. E logo vemos este resultado da noite na táboa xeral. Que esa é a que nos importa nestes momentos de cara a vindeira semana que hai despedida. Así que veña, prestamos atención. O punto iba para Flor, non? Por tanto, sumamos yo e por tanto, como queda a noite esta. Sí, aí está. 33 para Flor E Cerra, 29. Galicia Centro, 29 Lugo Centro, Rocío Souto. Bien. Eu creo que